Za ovo jelo koristit ćemo pileće meso od batka i od prsiju. Od batka smo odvojili kosti i kožu i narezali sve na kockice. Grašak, kukuruz, kuskus, rajčica pelati, rajčica koncentrat, crveni luk, češnjak, paprika, sol, papar, maslinovo i suncokretovo ulje. Za podlijevanje ćemo koristiti pileći temeljac ili vodu. U zagrijanu posudu dodamo maslinovog ulja i prepržimo kratko piletinu. Kad nam se piletina malo poprži, izvadimo je van. Kad smo izvadili piletinu van, na istom tom ulju propirimo crveni luk, češnjak i papriku. Podlijemo malo sa juhom ili vodom. I malo smanjimo vatru. Kad nam je luk malo povenuo, još dolijemo ulja malo. I dodamo kuskus. Vratimo piletinu. Dodamo rajčice pelata. Malo koncentrata rajčice. Podlijemo juhom ili vodom. Juha je pileća naravno. Dodamo grašak i kukuruz. Začinimo solju i paprom. Promiješamo. Probamo kakvog je okusa. Podlijemo još malo temeljca ili vode. I kuhamo dok kuskus ne omekša. Sad kad nam je kuskus omekšao, možemo poslužiti jelo. I poslužimo jelo.